Smrt Gadure Progarske. Progar, Selendra u Donjem Sremu, okretnica paklenog autobusa 605, dve šume pune kostiju Nemaca i partizana, svinjarski kraj, mnogo neženja preko 30 godina i svi su svakom rod, jer su braća kresala sestre od stričeva, a stričevi ujne, a nećaci strine i sve se homogenizovalo. Sve već liči na savršen horor, ali ima još toga. Vreme je svinjokolja i svinje se kolju u celom selu. Pije se brljiva sremačka rakija od koje kakvog voća i trulog i hleba i kupusa i krkaju se iznutrice i čvarci. U jednoj maloj zelenoj kući, trošnoj i oronuloj, žive muž i žena čudnih lica. Lica su im puna, izrasli na različitih veličina i oblika i smrde kao zmajevi. U njihovu kuću niko ne zalazi. Muža zovu Rada Pacov jer je mnogo lep, a ženu Gadura ne znamo joj pravo ime. Ona obično pljuje po ulici kada ide u prodavnicu, a pošto mnogo smrdi, prodavačica joj sve daje kroz mali prozor na radnji specijalnom gumenom rukavicom. Rada ne ide nikuda van dvorišta i mnogi ne znaju kako izgleda. Priča se da imaju kćer koja živi u dubini Bojčinske šume i da joj Gadura svake subote nosi i ostavlja hranu negde tamo gde se šuma završava. Jedne noći Rada Pacov je raširio noge i naredio Gaduri da ga oralno zadovolji. To je bio standardni ritual svake noći i ona se nije bunila, jer je prvi put pristala na to kada je imala 9 godina, kada je Rada doveo u Progar iz Jakova, iz bedne i siromašne kuće Mesarovića. On je tada imao 16. Dok je Gadura gutala Radin snošaj, učinio se da čuje glas svoje kćeri Kristine koju baci se u šumu sa 4 godine. Mrmljala je nešto jer nije znala da govori, bila je jebeno mutava. Prekinuše sa ljubavisanjem i Gadura pođe ka dvorištu. Ugleda Kristinu kako kida živoj mangulici zubima meso sa rebara. Htede da je udari, ali Kristina odgrize glavu Gadure. Rada Pacov je i dalje sedeo raspoložen, raširenih nogu. Kristina je ušla u kuću i odradila posao sa krastavim ćaletom. Nakon toga oboje pobegoše u Bojčinsku šumu. Priča Vasa svinjar da je primećivao da Polini kidišu kad ode da proveri svoj krdo svinja u šumu, jer navodno osete Kristinu i Radu u blizini, mada ih niko od seljana više ne viđa. Svinje u selu svake noći nestaju, a Gadurino obezglavljeno telo leži i dalje u dvorištu iz kojih se širi nesnosan smrad. I niko se ne usuđuje da uđe u tu avliju. Prodavačica iz prodavnice u koju je Gadura odlazila više ne koristi rukavice i kaže da od kada više pokojna ne dolazi, selo lepše miriše. Negde u dubini šume živi Rada Pacov sa svojom ćerom Kristinom.